Zovem se Zahid Kadrić, inače sam rodom iz Goražda, živio sam u Višegradu prije rata. Zarobljen sam bio dole u Višegradu na početku rata. 1992. kad sam izbjegao iz Višegrada, zaustavio sam se u Međeđu prvo. Tu sam boravio jedno mjesec i pol dana, odašli sam na Ustipraću. Spavali na keramičkim pločicama u sadašnjoj prodavnici. Supruga bila trudna, dijete bilo. Jedan maksimum mali, tako. Kasnije odatle sam ošao na Radakovac gore u Spahoviće. Iz Spahovića sam otišao jedno vrijeme u Spahovićima bio gore, odnosno čitav rat sam gore proveo. Dođem u Gradinu na 10. sprat. Hotel Gradina na 10. sprat. Kad je mali pošao da padne sa terase, ošao sam, zamolio sam ljude, udruženje, dolje demobilisani i tako kako se zvalo. Oni su mi ponudili rješenje u kolektivni centar u Podranjanu gore. Gore sam proveo punih 14 godina. Međutim, ukida se taj kolektivni centar i dolazimo u kolektivni centar na Balvadere. Površnica ili ulica Osmana Halilovića. I danas Zalne me buni kad odem u jednu ustanovu, primjer radi, odem u poštu, koja ulica, ja kažem, Osmana Halilovića, nije to ta, kaže. Ovdje piše Balvadere. To je ova kuća, to je ovo ili Balvadere, ili površnica, ili Osman Halilovića, uglavnom jedno je sigurno, sad samo 3 naziva ima. Ovdje neki oko 15 godina živim u ovoj kući sa suprugom i sinom, 3 unučadi i snahom. Sedmočlana porodica u ovoliko kvadrati je zaista za ne povjerovati. Oni sad trenutno nisu tu, snaha mi u bolnici, leži oba dvoje djece, nešto se mala razboljela, alergija nekakva, a nije ni čudno. Jer 5-6 metara, evo, možete pogledati, deponija je tu i osjetite, evo sad trenutno osjetite neugodan. Znali to, nikad i niko da dođe da se ovo zatvori. Ja sam išao u 6. mart dok je bio Sadik, direktor, oni su mi dali tablu da ja postavim tablu zabranjeno bacanje smeća. I ja sam tu tablu postavio, ali kakve koriste? Smeće se je nastavilo bacati. Vrlo je teško to. Ko nije bio u kolektivnom centru, taj ne zna. Ali međutim, evo ja sam pokušavao, obećavali su nam nakon toliko godina i priča, sve i ne sjećam se koliko je puta datuma i to, da se ja sjetim, sad i toga ne mogu. Prošle godine je bilo da u novembru da trebamo iseliti. Priča bila i jaka priča bila prije nove godine da moraju se kolektivni centri zatvoriti. Ja sam se bio normalno obradovao koji svi. Međutim, ni do danas Zalne odgovora nema. Tragao sam znači za odgovorom koga sam pozvao od nadležnih organa u opštini Goražde. Raspitivao sam se, bit ćete obavješteni, bit ćete obavješteni. Ja sam 69. godište, u najbolje doba sam zarobljen, kad sam došao iz bivše JNA i od tada počinje ta agonija, pa evo sve do danas Zalne. Znači sve do danas Zalne ta agonija traje. Ne znam uopšte gdje sam, šta sam ja, jednostavno čovjek se ne mili da bi udario ekser, da bi nešto omalto, da bi ovo, ono. Ja sam ležao 3 puta na nevrosjetri. I znači dobio sam invalidsku penziju. Ja više nikakva nemam prava. Nemam čak pravo ne reći da sam ja bio u armiji BiH. A čitav rat sam bio interventni vod. Ne stidim se, ne bojim se, niđe obraz nisam ukaljio, nisam koga maltretirao, ni ubio, ni patio. I to svi znaju. Ali mislim, teško pada ovolike godine. Stid me moje jednostavno djece.